Kavindanika nthi yoonthe yakwatiania vamwe kulilikana matambya la mekiitwe kukitana na uwau wa HIV/AIDS kana Muthelo. Silikali ya kaunti ya Masaku kwisila kwa muvia wa uiiti niyakwatiania na akenya la angi kulilikana na kutania matambya la makunitwe nthini wa kyathi kila kyatwaiiwa kiwanzani cha Lilongwe Mutituni.Syiko sya uwau wa HIV/AIDS kati wa Amuika nisyawetwa kwithiwa siende na kuongeleka mwakani uvaisianiwa na miaka ila ingi uitana uyumwa kwa ene nthi maende na kwisuviana na uwau uwe Muisyoni limongela alivoti. Nthi yoonthe ndikwatiania vamwe na kutania matambya la makunitwe kukitana na uwau uwe Muisyoni wa HIV/AIDS. Va kauntini ya Masaku ofisa Munene muviani wa utheu na uima wa mwii tanena itina wa kyathi ki mwana kila kyatwaiiwa kiwanzani cha Lilongwe Simon Simba mwako niwaelesekana siku sya uhusu nisiende na kuthea vasianiwa na miaka ila ingi ateo aumbula kana nisiende na kuongeleka muno kati wa Amuika udula wa makulia maende na kwisuvia na kutumia nzila siithitu sivo sya kwisuviana na uhusu. Tondo nitwigwa yuvo wa stigma nuwendete utheete masipitali ni maito andu nimeotonolika facilities ni situ makathimwa bateo lo unyanyapa wethea wavo na ningulia andu nthini wa kaunti itu tumine kindu kija stigma andu ni maito uisaithia kekani mundu wonekie na AIDS atinda oneleanilwe pau ni tumite uiiti ni wendete improvete no munthi twiwa na viral loads ila si nthini wa wau maito siendete itheete vyu ila viral load cia thea yigwa imaanisha kana muwau usu ndeza kuambukisha mundu ungi na tuyati ya mauthuthio ala onthe tunengwa na andu ma uiiti muvia wa uiiti kana eva ni mwana youth ukwigwa ndatonthete vinda thia etwana ila winthini wa kitendo ki ahakikishe no kutumia condoms na uvo wa wia ula twethia na uo kesaithia ndwendo weta your status tumanwe na uo nikenda tutona usuvia andu maito wengi utalo wao wala maminite kwiyitikila na kwiyumila masivitali ni kukwata ndawa kila ivinda ni waweta kwitha wende na kuongeleka muno ula wawetwa ta wona ni musio wakana utalo wa andu ala mekwatano usu nutona kuhendea na kuthea. Masaku ni tuendene sa twakombea statistics ya mwaka wa 2022 na 2023 kwangelekanyo ala me kutumia ndawa sya kusia HIV ni mongelekete makapika 31,880 na target itu ni 34 kwa utwiyulu wa 90%. Alafu to that we see sya target sya UN/AIDS ila ni 95 yambe na lamesi status yo na twiyulu wa 90%. 95 ya keli na lame utumia ndawa sya HIV tusita ARVs na about over 90%. 95 ya katatu nila twita viral suppression kana i virus ndivyo na yathi mwandu kuonekana winayo pauo napo twi yulua 90% kwa Masaku ni tuende nesa. Nacio ciiko ciaiku ila cietawone wau ni ciaorata ciende na kuthea muno kwena Dr. Ruth Muthama ni kana ine nthini mailite kuendea na kwisiania na wau na kueka kuvatha alama waite wau ni kenda ciiko cia usu ciende na kuthea kwa kilungu kinene miaka ni yukite. Aika ala maitu meukua mabu ni aingi muno Masaku pau ni isu ni area ingi twailite kusiaisya muno nikenda tusiye nundu ila makwata mabume anini mayuka hospitali tene na yu maibiki abandu maikwata ingi maikwata tumintutu kwita HIV. Daniel Mwongela, Mutongo TV, kuma va Lilongwe Mutituni, kauntini ya Masaku.